Desde San Andrés Palmiata, sus amigos, los primos del Rancho MX, los primos del Rancho MX, los primos del Rancho MX. Con esta mano saludos para el compa Abel, hasta San Andrés Palmiata. Tati ke nere kuneka ukane pekare tukari kunti jahane hetana ne peya a japkaya ne timiatu hetana ne peya patali nere kabe kai kumut tekane ni mukuri kwe enakai ketsune me anekai Virkane tere yakai nemu choti neretu anatari muku pakane tayuni. ¿Cómo cato teneyo? Ay ne baik. Cetar ta. Skepo ukila silo tarpe an bebe wati metse. Sekutane kulo tapokane nelen ke unda taten kane kun reganana nen. Ay ne baik ne ni mu. Umati. Ne baik sigin nana kali ko tapto ko en. Tal skampe di takya kane kutso ni. Tike nere kuneka ukane pekare tukari kunti jahane atana ne peya japka pune timiatu bori nere kavekai kumut te kaneni au aku uka mukuri kwe enakai getsune me anekai Virkane tere yakai nemu choti neretu Wako teteneyo Neren kupenela kane kutsunike. Tawar silpana kota nen oh Ko japo ki papo atamar peda silipu ka ukira tsigali poko atebi. Entonces te kanen Kuisa panis vete la ne sepaga ya kata ko ne utsinera ne papo te chango. Entonces nemu satu tu oh Karat.